esa century bet ho de no edeba na China for bi so ye turu ngomasi to say ayi to new missing honom ko adwuma China for ejina madu ba bia ko ka Ghana contractors asemo a ni ko video bu ye o ka bi enye ye pe China for adwuma o China for no o mani kitin ase hu we so mo ye adwuma mani kitin o mo jejira no ye o ye say so adwuma o mo ye ari de ni kese de ye kwa e ga de ya ah China for me do na me hwa o tin China la so omo ye adwuma no obo boko na apotre o nyira o mu bi o go na apotre China for ba ko ma won ti sa apotre ye o ba wi ni nyira o bi o ba preko boy di o kro ba bi o bi preko no mo dia no papa ana yi be kama ni mini preko ana we dark ai no mo na se sadia ne mo manage ho ba o no ma ko o so mo nya kase e go fo we mo ara no mi no obi na ma na China ni gira us China ni we do afọ na no China ni oso da na ko to mo so de ase emo se nko o abekoro so nsa wo mo nya kase e no ma ye nje resilient and diligent yes omo ya finance sika o ha obewie yes o ya jiri sika ne ya de amamenia Tamale Stadium yes ya de amamenia Ghana ni obebola selase na misika mai na misika na ya de meka bebre ya tua ketua bi oh na me de o katen na matua mu wane a maso goodwill se metua enti ya adwuma na metua afija kwa bre ye kan reku ho hosuli na no pay ya papa bi frey papa ne me kasa kwa na mra ho ase sun o so ma hene afrancho to himan nya krobo sasa nya sasa ya di sasa body ko sita chima kwa no nya o se 2020 omo be to aba na omo bridge bi omo yeso omo be susu mama o ya to aba ni wie ya be sinne reku deputy minister for it omo bo din dodo ya na me mpe say may individualize issues no but at the end of the day also na wo ho on the meche no MP bi ani abire ye niam bi eti ya na busa say MPs no ebi anu dru jom na ebi anu nu jom ana na anu akonta me ka sembi say anyembia kumasi MPs no eye say brofo no no montie min kan ya na say na akota he na amakwata uko amakwata e akota me ma just 2 members of parliament omo sorry Keta Sea Defense one tidal waves NDC MPs MPP na wa bem omo enyo ma ban na wa bem NPP na wa bem NDC MPs sorry he was part of it okuja black sorry and that woman no friend say no ye tourism minister bi refinity but no Gomasi actress yes omo sorry ye gidi e hu ba bi asenso conference ka free $10 million and omo de call ho me papa tiase me papa ne di ade ne se me soso bibinya ni ono no yakote ne betena me papa ho kra no atimi asu ama me papa ma ne sika na me a oya me papa owo me ba asase so na me pa de on fama me enti me busa me ho se yes fede wire no kwan yes enti me busa me ho se NPP MPs no mo kumase no eye brofo no ene ya no muntimi nka na parliament wo se omso ma no be ha se parliament na kwakwa wa no ye katekate ya diskaraba Ashanti MPs wine uyi chairman sabu so be sori akabrofo papa ma ya se wine ala omo brofo nse da nkana na no sika kwa abrakadabra ni ba ye mo ye asa Ashanti rigi kumasi MPs no sa brofo no muntimi nka ne ye akoto muntimi nka brofo no nse da nko bye but say we say John Kuma no mo te brofo akota John Kuma ya o hesika no so ntonta nko wonta nko pa o de ya hwe eka omo waka na stikate brofo bri ibrakadabra wo ka ba ko waka biem wo ka ibrakadabra o ta ka biem asiama kwasi kona du krate brofo akwasi kona du so da akwasi kona do so mo ye backbenchers na say you say Collins Adomako o ye good na akota gasem na won say backbencher asiama de okay won wo horo so atuma mponi wo horo so be de waka
na posun tanko was on kania na maye enti ase ekoka kakra na oh na yeka ma me fan to just say so you see WhatsApp video and audio. We want WhatsApp video. We are live on television. We want to show you. And now you can see a launch of my mom phone say also so what do I say more back? Oh a guy. Oh you know what's up? It's in your audio. Because audios no you can see about audio and you just say kwabramu nyina mo ko o si yenye fasting in place ne mo mpa ye mo man nyina na saase no kan no o kan wie ye no wa frefra sofo amoma kwehia wa mfrɛ ma wo ma ye the leader, the head of the if say apostles on ntino wo dwa na se kai obi o ye badwemba sebe o sebe so you obi a we smart ya ka bi hu se kufuado opwasem na adwemu do se ekoye wo nko a ana tembia wo no ye bibia o man na yetim no asagana no enya nko na yesofo ana ko basa na asofo na ka na bedwa akoyo madwen se okay sanete dia enya nko na wo mpa yesuma o man no enti sanete dia obi e pa ba o kire mo obi hu se enya nko a odo obi a wo man no se asofo odo obi as a leader enti obi a obeka mu nyina mabom man baako enti nke horo ka ane sofo bi mpo wasem a ka frɛ ye no eye nka bom anka obeka mabom but isan say abufu enti wo se wakofrɛ sofo bi okofrɛ ne ka ho na tema mo bom baye ama na bedi ade no nka ho nti wakobɔ sa nipa ni ndi na ka ho nti no si wati me afɛ sa sofo ne de wankɔ wo so ye sofo wonye sofo obi a on kotra so dem da enye de woyi saa di ni so trim am wa kan sem afa papa hu saa de bufuo saa wonye sofo me say what is say omo je de kwan wo ya omo ye ai magigi DJ sika no because wo ba ana so kura na ba ana so ana Samuel ana ohin Samuel oko matusafa ana ko yi ana say ya ana osra matusafa ngo ana ko fa enwun ma yi Pope John Paul ana Pope John Paul yi ye odi enwun free Pope John Paul so no ana odi ko ma San Francisco ana odi free San Francisco so say ya radiachi say ya ni e bojine so okoka o mse me nka nasem wo ba hye nkom so obi e holo osufundaka ye wura fi yo se wura fi hu a saa na agbasha akwụcha American kom ebe ka na otwe na abetene wo se ebetima ye wonko na ye o president sofu a wo Ghana wetima hye nkom se nye confirm ka ho na efiri satan woni mguase na bae woni sofu so wiase na abakosem wa hye nkom asa atona ntwe ko pachaw uye sofu wo hye nkom ese tu na ntwe ere ko pachaw ni so na o minus so eti ho IGP ne ayi ne baby anyi mabufu nya metan se Ghana for ni be say MPP disappointing because of say ayi esenke nuka say police go chi no kiema ko dem wa we kasa bia obodam wa dwenya dwuma wa we kasa MPP disappointing no wo yare